Kalau kula ulun sabarataan nih ulun hendak guwis na ka Bukit Soeharto imbato hanya ka Gunung Rambutan urat batis kancang bang sudah nang kaya amplang supaya kada lama urat kan besok kan tadi ulun sudah sarapan babongko lawan nasi pundut singgah kena ulun di Stadion Palaran. Sepeda hanyar kawan nah cair bang nih kuliahan BLT kan ada kulai hanyar gajihan nah pegawai di air sel sampaja jadi kawan nukar sepeda maka bengaran sudah nanti minta ngerani akan udah paman ngerani piring semalam apa mereknya nih kada gagampangan mereknya nih dibalik papan kada ada orang berjual Polygon kah lain Mustang kah lain juga sepeda bahari Mustang tuh lain Wim cycle lain juga lah lain juga kulai bagung seorang mah mereknya Oklay walai kalip sepedanya di sama harganya kan kopi jangan ku mintanya lah apa tamuan pulang kita wan bulan Muharram na walay mun semalam ulun abot jadi panitia 17-an bila bulan Muharram ni ulun abot juga banyak gawian di kampung jadi pinanya masih kada kawa umpat pulang balapan malawan ni amang rusi nah minggu ni ulun haur jadi dadagan mambil upah maulahkan bubur asyura walay gasan 10 Muharram kena gasan dibagi-bagiakan pang jualawan kakawanan di air sel sampajahan jar hendak marasani bubur ulahan ulun rasa daradaya nulun banyu mata bilanya keingatan lagi halus pas hari Asyura nih liwat kan di hadapan rumah di higa rumah tuh kan timbay orang biasanya dihamburi orang duit binggul 100-200 hari Asyura himung aja jakanya hari Asyura nih ada saban bulan bisa-bisa ulun jadi tukang bubur naik haji walay nih parak pang jualan bulan Sapar han ulun paling gair sudah bila balapan MotoGP ini mun bulan Sapar maginannya pas hari Arba Mustakmir dua akan jauh ulun kada rabah-rabah lagi walah tulang aja masih jabok nggak bakas patah semalam ini aja habis 7 botol dagasan bata tambak na minyak bintang kuan minyak lintah Papua masih kada kawa bulik ke Banjar juga ulun hari Asyura nih nak kulai liwar tuh raminya orang babagi bubur di kampung nang hibuh rancak acil-acilnya wani membawa rantang saurang sudahnya acil-acil batianan asing-asingnya minta cariakan lawan laki mangidam nih abahnya ejar kadanya ulun pang handak aja tapi si utuh nang dalam parut nih ejar apalagi bubuhan pundukan kada tepakai rantang tarmus nasi nang dibawanya ulun paling ketujuh makan bubur Asyura tuh di Borobuji iwak labuk pang kena enak coba Borobuji misa siris atau boba disalip orang pas di lap akhir tuh kulai ibarat kita tuh hendak berdatang ke rumah biniannya utas amas sudah siap kiri ikatan duit jujuran sudah ada biniannya sudah mau pas hendak naik ke pelata rumahnya tahu-tahu tak berusuk sekalinya ada mantan pacarnya naik ke rumah berdahulu memandiri kuitannya bahwa hendak berdatang juga sakit pada dicucuk panting lunduk kulai kayak itu juga ulun sangkalnya di San Marino nih han aturannya podium 3 haru berujung juara 4 gara-gara bidawang nyalip dilas lap padahal dikit baner lagi han liwar sutil himpil katiwil gawil pusang pang pacang ulun nah manahan sangkal semingguan nih kalau kubuhan pian ada berjualan kuduk habar aja ulun bawa memair aja sudah kena nah mambuang pusang ke Sungai Batang imbah tuh hanya katalog silong dangar-dangar situ haruannya mungkal-mungkal jar hendak mentes ilasan pair sampok buko bener ay nih angah imur mana nih suaranya cair kalau kancak mana nih juara 1 aja amang Rusia ya ulun traktir pian sate Haji Suri lawan pisang kadap Haji Kijo mbah yuk dasar hilang pusang imbah ulun bawa memair gara-gara sangkal gagal podium di San Marino semalam kulai apalagi pas di Sungai Batang tuh pas takan api lawahnya jorojotnya bilang kada beampihan sisit labuh ka jurang Banjar tuh apalagi mun haruan tabahan nang menyambar tahu hutang 100 balik beneh gen lawan tetangga bisa kada ingatan lagi napa sensasi jorojotnya tuh nah bagaikan surga dunia bagi pemairan kulai seharian ulun memair habis rokok busini 2 bungkus malamnya akan limbah bulik memair singgah ulun kehandil bakti bala lihat haruan batulis kaneng tolong doa aja nah kula-kula ibadataan han supaya GP akan datang ulun kawa pulang podium nah biasanya sebelum GP hendak main julak ulun di Banua julak rosihan atau julak rosi sidin babagi giveaway baju kaos julak rosi tuh kekawanan ulun di Sungai Tuan seragam sudah bebuhannya pakai baju kaos julak rosi dasar bertambah bunga suan ganteng mbak dipakai maka pasti pas di awak kan jadi nang kayak apa garang jar caranya supaya kawa dapat baju giveaway ini kita dengarakan aja langsung matan julak rosi nah dipersilahkan julak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada adik sanakku seberataan di mana saja berada bagaimanakah cara mendapatkan kaos julak rosi caranya gampang ikutilah live Instagram rosehanku yang harinya akan ditentukan menjelang GP
dan rangka mendukung Valentino Rossi. Gampang kan? Nanti kalau di acara tersebut ada nomor telepon yang harus dikirim, nama, alamat lengkap dari nama, alamat, RT, RW, kelurahan, kota, dan terakhir kamu sebutin nomor HP kamu. Gampang kan? Karena mendapatkan kaos Julak Rossi tidak ada di lain, hanya di dalam live IG Rosihanku dalam rangka giveaway kaos Julak Rossi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julak Rossi, gaspol! Liwar nyaman sutil himpil katiwil gawil sekalinya anak dapat giveaway bajunya. Nah, jangan sampai kada ingat apabila sudah dapat kaos giveaway-nya, ulah videonya kena diandak di akun Instagram Rossi Hanko. Mantap kalau Julak Rossi gaspol.